ubu isanduku iraza gukora iki muri aka kanya? Izashyingurwamo abana. Mu karere ka Rwamagana umugore bari bagiye gushyingura abantu bavuga yuko yazukiye Kwirimbi kuri uyu wa kabiri tariki ya 3 Werurwe 2026 murenge wa Gishari mu karere ka Rwamagana humvikanye inkuru yatumye benshi bacika ururondoguru. Umugore w'imyaka 36 warapfuye kuwa mbere saa moya za mu gitondo ndetse bigatuma umuryango n'abaturanyi bibarada ku kirebe bitegura kumusezera bwa nyuma. Mu gitondo cyo kuwa kabiri rero abantu bateranira hamwe batangira urugendo rwo kumujyana Kwirimbi mu kagari ka Kinyana mu murenge wa Gishari. Agana saa 8 umurambo yamaze kugeza Kwirimbi ndetse akaba ari banatangiye imyiteguro yo kumushyingura. Umusaza we yaraje asaba yuko bapfundura isanduku kugira ngo abone ko yamusezeraho bwa nyuma. Icyo gihe byavuze yuko babonye ibimenyetso by'uko ashobora kuba akiri muzima. Bamwe mu baturage bavuga yuko babonye asa n'ugifite ubuzima bituma bahita bamagara imbangukira gutabara byihuse imujyana mu bitaro bya Rwamagana. Abari barahonga bavuga ko bakibona gihumeka byateje urujijo n'ubwoba kubera ko ngo kubona umuntu yazutse ari ubwa mbere kandi ko rwose batari barigeze babona ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari abemeza yuko yazukiye Kwirimbi abandi bakavuga ko ashobora kuba atari yagapfuye neza mbere yo kumushyira mu isanduku. Umuyobozi w'ibitaro bya Rwamagana Dr. Nshizirungu Paraside yasobanuye ko umuntu yapfiriye mu rugo atabanje gusuzumwa na muganga bigora kwemeza neza icyateye urupfu cyangwa se niba kuko yapfuye byanyabyo. Yavuze yuko mu buryo bwa gihanga urupfu rwemezwa n'umuganga ubifitiye ububasha kandi ko igihe ubishidikanyaho abaganga aribo bagomba kubanza gusuzuma neza. Ni mu gihe kandi wari wapfuye nta kiratangaza ku bijyanye no kuzuka kwe. Iyi nkuru kandi akomeje guteza impaka mu baturage bamwe bavuga yuko ibingibi ari bitangaza kandi batigeze babona kuva babaho. Kugeza ubu iperereza ry'urupfu rwe rikaba rigikomeza kugira ngo amenyekane neza ukuri ku byabaye. Ngaye nguko rero nkora subscribe n'imbaraga bigize kuri isheni ngenda cyari Obinangini OB Time News mu karere ka Rwamagana. OB Time News.